أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ey adamlar! Öz perverdigarınızdan korkun. Ol perverdigari kesizleri bir asli vahidden, yani Hazreti Adam atağın vücudundan halq etti. O şonun vücudundan şon hatınni, yani Havva'nı halq etti. O şol iki zattan köplerçe erkeklerini ve hatınlarını yerin yüzüne yayrattı. O Hudadan korkun. Ol Hudayi ki onu öz aranızda vasıta edip bir-birinize sual ederdiniz. Vakat sele-i rahimlerden ne korkun. Sele-i rahmi kat etmeyin, belki sele-i rahm edip hakkı yetiştirin. Tahqiq Allah Tebarek ve Teala sizin amalınızdan ve ehvalınızdan agahdır ve görüp durandır. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Yetimlerin öz malını özlerine verin. Ve ne pek malını pek malın avazına koyman. Ve yetimlerin malını öz malınıza koşup iymaniz. Yetimin malını iymek ulu günahdır. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وeger siz yetimlerin hakkında edaletini riayet edip bilmers deyip korksanız, pes hatınlardan özünüze hoş bolanını 2'den ya 3'ten ya 4'ten nikah edin, ondan ziyade etmeyin. Pes eger hatınların arasında edaletini riayet edip bilmers deyip korksanız, pes birce hatınını ihtiyar edin, ya satın alınan qırnaqlarınızı ihtiyar edin. Bir hatın etmek, ya satın alan qırnaqlarınızdan ihtiyar etmek, haktan ve edalettan çıkmasızlığa yakındır. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Hatınlara mehrlerini hoşluk bilen verin. Eger hatınlar mehrlerinden bir miktarını hoşluk bilen afw edip gözeşt edip size hebe etip berseler, pes siz onu alın ve yiyin, lezzetlenip ve verersiz. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Nadanlara ve özünün nef'ini bilmeyenlere elinizdeki mallarınızı vermeyin. Ol mali ki Allah Tebarek ve Teala sizin meişetiniz için vesile aylandırıptı. Onu nadanlara verip zayi etmeyin. Ve nadanlara şol maldan iyidirin, giydirin. O şoları yaxşı kef aydın.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Yetimlerini imtihan edip görün ta belagata yetdiýänçe. Pes wagty ki şolarda akıllylygını görseňiz we mallaryny israf etmejegini bilseňiz, mallaryny özlerine täwil berin. İsraf edip olarynyň mallaryny bihude harc etmeň. Yetimler olalmaňa. Yetimlere qayyum bolup serperest bolan adam eger baý adam bolsa, ol adam yetimleriň mallaryny iýmekden ejtenab etsin. We eger faqir adam bolsa, onda ol adam özüniň zähmetine görä we orfa görä alsyn, ziyada almasyn. Pes wagty ki yetimleriň mallaryny özlerine bermekçi bolsaňyz, bereňizde ýanyňyzda şahit tutunyň. Allah tebarek we taala kafidir hesab etdiýän bolup.